Sembo arangirirwe nkatoreirwe kuba mukuru w'entebe ya kataano habwa disitulikiti ya Kikuube enyumwabaziyo omwabaziyo arikurangirirwa mukuru w'ebyakaruru aha disitulikiti egyo Emmanuel Twine ahari 3:41 aha mbuga nkuru za disitulikiti egyo bwanyuma y'okutunga omubare gw'obururu oburikwingana emitwaro 2,612 kandi amwizireho wa kabiri w'ekibiina kya National Unity Platform Fenekasi timanyire ihayo bururu 8,12. As a returning officer for Kikuube Electoral District, in accordance with Section 147 of the Local Government Act 188, I declare Kisembo Pate, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Kikuube Electoral District. Akakiiko k'ebyobururu aka Electoral Commission katebekanisa karura aka akatirwe nkagarukwamo wanyuma y'okufa kuwaabira ari mukuru w'entebe ya kataano habwa disitulikiti ya Kikuube. Peter Banura arari ayagwire omu rubutandu y'aha Nkuuto ebiro 4 by'okwakana omwaka ogwo omu kyaro ekya Butyamba omu Town Council ya Kikuube. Justice Simon Byabakama mukuru w'akakiiko k'ebyobururu nagira ngu akarura aka kabaire ak'obusinge ahabw'okuba nk'akakiiko tebahandikiise enshobi yoona ninga okwetwaza kubi omu karura aka. Nagira ngu ekibaireho ekitari kirungi n'eky'abantu okwija bakye aha myanya y'okuteereraho akaruru. We have, with my colleagues, moved around the district, the various polling stations, and we saw ourselves how the exercise was going on. The only unfortunate bit was the low voter turnout, and we made attempts to establish what the problem was. I gathered reasons from the polling stations I visited. Those are not reasons we discussed here, but by and large, those who managed to turn up to exercise their constitutional right, they did so. And as I said, I did not hear of any single incident or mishap or misconduct unless started somewhere. Padde Kisembo atoreirwe nka mukuru w'entebe ya kataano habwa disitulikiti ya Kikuube asiimira abantu ahabw'okumuteerera akaruru. Ogwo ahayire ngu naija kukora obunagatuutu okuheereza abantu ba disitulikiti ya Kikuube kandi yashaba n'okusaasirwa ahari abo abashobize. Ashabira abantu ngu bagire obumwe omu disitulikiti ya Kikuube batyo batunge obuheereza obubashemereire. Twebaza nnyo Katonda gyatujje mu kalulu kano n'okwebaza ekibiina kyange ekya NRM olw'obuwagizi obw'amaanyi ennyo ne ttiimu yange n'abantu bonna ab'Ekikuube. Akaseera kano nsaba tubeere tukolere awamu ng'abannakikuube ng'abannakibiina ekya NRM, ate nkoowoola buli muntu yenna ayagaliza Kikuube ebirungi mujje tukwatire wamu tusobole okuweereza abantu baffe ab'Ekikuube. Tetulina budde, we are time bad, kano ke kaseera ak'okuweereza abantu baffe. Bwanyuma y'ebyo Dr. Rosemary Senide arikwebembera eby'okukunga abantu mu kibiina ekya NRM nagira ngu omukwasi w'ebendera y'ekibiina ekya NRM asingire hati obu nibwo bwire bwe okukolera abatuura ba Kikuube. Aha bwire abanyekibiina kya NRM okurekeraho okwebaganisamu ngoyireho bakwatanise omukora ahabw'oburungi bwa disitulikiti ya Kikuube. Twagala okwebaza abantu bonna abasobodde okujja okwenyigira mu kulonda era n'okusobola okulaba nti tukuwangula akalulu kano. Abo bonna buli yenna ataddeko omukono ne tukolera wamu nga ttiimu, twagala nnyo okubeebaza. Neebaza nnyo NRM Secretariat ne ttiimu gye tukoze nayo wano mu Kikuube. Neebaza nnyo bannaffe abakulembeze b'Ekikuube be tukoze nabo okuviira ddala ku byalo paka ku district level nga tunoonya akalulu ka NRM. Mwebale nnyo okulaga omutima ogw'ekibiina, naye njagala okubajjukiza nti kati bannange abaagalwa bino ebibadde bitwawulayawula nga famire tusaba bisigale emabega waffe tusobole okugenda mu maaso. Gasha Kwagad asaba ahabwa Tayari West.